O broho ina nawi pao shahaira, kala o broho nawi otsakli ngaji. Zingum bingwi alungli samili shidlu, zingum bingwi alungli jithe mili shidlu, malung khawa tharan khalu mashan milu, habaguk kabigasang gatum duja khani. Remakeup da ajwe kamadaya baubing. Arui hon cybercrime digital arrest shock da khalei maramli Arui na ngashar khawai Prime Minister Narendra Modi na kasat haira. HAC we ADC Tuitagli Kukizo Council na makamaya pong shock haira. Separate administration mamirang lakha ina dangda ADC elections la committee members kagabangli ngasungra chi haira. Leisalala ache the Tangkhul Express bao inchi Shankhui ina ba mi dalei bao bing mai sai na nganang rumsa. Arui hon cybercrime digital arrest shock da khalei maramli Arui na ngashar khawai Prime Minister Narendra Modi na hang haira. Man ki baat broadcast li BM na gahang mili gadei gaza bing na digital arrest ka sara ka shock tharan khangaji eina hengsa da phekar makhwila akashi ngasam majukla phekar khui khawai hanga. Itumna theibai digital arrest fraud da hang da khalei hi makhamashung mi na police CBI RBI maning akha narcotics departments wi mi sarek laga call sakorana. Call jili ka teamna kala malung zanglak ina ka jangkhat authority na ka satha da victim li khangaji lenga saklaka saya. Atum call salaka victim jina illegal contraband what nishari maning akha makhamashung fake ID hi katha parcel sa haidale la maning akha victim bali mina jiho haidale da hangreka. Maning akha victim wi phone ji illegal operations kasali shijin via da kapen phone saya. La maning akha shimkur theisana makhamashung otsaya da hang correct la lei. Atum na audio maning akha video call kasali police stations la government offices wi eina kasatha da jithairek laka agency wi uniform sang laka sareka. Makhamashung otsa haira da arrest kasana jirek laka victim jili Skype maning akha platforms kade eina video conference hailaga atum na kapo mamirang lakha eina dangda online bam ngasak da machi homana. Kala makhamashung ot kasawi case jamna khui khawai da victim li lupa mi khangasakna. Hi katha fraud hi Arui hon ngayaw dalei. Kala hi katha li matazang khawai theithang khamai tarkar sai. Ji katha call khara tharan ngalang da phone eina internet disconnect kasa phaya. Na we shimkhur ngasot nawli scam kasali shijin ka by details mami laklu. Case resolve sa khawai da lupa transfer masalak alu. Local police maning akha police helplines di thaklak ina wathulu da hanga. Issue hi prop agencies being the states ling shikda yangsang dalei kala Arui li awareness kami tarkar saya gaji BM na hangsanga. India na Home Minister Khalei Sardar Vallabhbhai Patel kala freedom fighter Birsa Mundawi 158th birth anniversary moyonra dalei. Patel wi 158th birth anniversary rakara direct tumra da akha thangwi eina moyon phokra kala Mundawi na ngaphei direct thara da phanga thang moyon phokra da BM na jishat haira. ADC committee semra gaji HAC Duidagli Kukizo Council na makamaya pongshok haira. Hill Areas Committee with resolution ji democratic principles li makashur kala ADCs wi autonomy li khangasungna da council ji na makamaya pongshok ka. Kukizo Council na kahang HAC resolution wi atishur da sa kha ADC wi foundation li sadze haura decentralization gala self governance li kahap ngasa haura. Itum na thay HAC resolution atishur da elections masarang lakha wuivang committee sem khawai members being select sakhwira. Phekar ji tribal now being we political gala democratic ning khan kham mi khawai kasana da khwi dalei gaji council jina hanga. Democratic process we integrity nga khawai gala regime now being we mashun nga mi khawai ji gatha otsak jili ngasung phalungra da Kukizo council na hang haira. HAC na resolution ji gata tharan Kukizo MLA members tharawi khamaya mazang mana gajila council jina hangsanga.
Leida khalei angare thiwi alongli apong saikorali mashun masa milak mara gaji kugizo naubingna achakum eina theiga haina gaji hanga. Jithada sada dishot thiwi gaponga solution separate administration himang manada council jina hangsanga. ADC election sang sa kawai hot khana maninga kha administer sa kawai committee members kapangkhui kawai ka sa akhalila kugizo na mamaya mara chi haira. Union territory we mo ongaina separate administration gaboji mamirang lakha ina dangda hangda khle committee members select ka sali kugizo naubing na poikot sara kala saglak ina ngasungra chi haira. Dr. Agawi Shimli Bom Haimida Kamachit Wuivang, Tangnao Bingna Makhamaya Ponga Shok National Highway 102, Kangabok Bazar Li Protest Bam Haira. Kangabok Awang Leikai Li Khalei Sur Hospital Wi Akava, Dr. Laishram Somen Wi Shimli Zakmai Magate, Kudlai Gising Mi Bingna Bom Haikamina Ji. Bawa Tishurda, Ajahon Ngaya Bung Jiko Shikhali, Kudlai Gising Mi Jishat Jikona, Dr. Somen Wi Shimli Ralaga, Awi Shim Korli Naumei Jijida Majid Hawaji. Mi Bingjina Shim Jui dressing table alongli, hand grenade Haimi Laga, mobile phones Mati Kwitui Hawaji. Taubal Bullies with Dim Sub Inspector Nathanda Wayang Mida, Bomji, Mili Sagazim Maleilak Ngayabung Jiko Minute Hangmadida Pangashikali, Kwishok Mi Hawa. Ochot Jili Makamaya Jiteda, Kangabok wi Mi Bingna, Kangabok Bazar National Highway 10 Li, Bamkam da protest sai. Ramnao Bingjina Infal du More Road, Wangbal Kongnang Makongala, Arong Tong Bamlila protest bamba. Indian Society of Gastroenterology, ISG Northeast Chapter Conference, NECCON Gapanga Infali Bam Haira. Gazipchi Khani Thang Classic Grande Infali Rumida Aya Gupsanga. Conference G Manipurli Kareng Saigala, G Institute of Liver and Digestive Sciences, ILDS Kwakitil Infal West Namakok Kamina. Gazipchili India we experts, gastroenterologists Pingzangda, Northeast we gastro, liver specialist Hangjigo Kadana Shirukwiya. ILDS Director, gastroenterologist and Suraj Kumar Nakahang, Zam Kamangala, Pasali Atau Henda Gazang Hina, Amatin Gagazara Shokbaya. Kala fast food Jungna Gashai Hina, Pasali Sagazu Shokbaya. Hepatitis B Gala C Hi, Amatin Gagazawe Ina Kashok Gazat Kanina. Hepatitis C Va, Ngahakwi Baya Kala Bila, Arai Ina Control Sabaya, the gastroenterologist and Suraj Kumar the Hangsanga. Kashak Gaza Kamata Shaizada Gala, Tangajida, Natir Kayablaga, Pasapada Oktui Kawai Kasat Sanga. AIMS Delhi Gastroenterology Department we Akoga, Pancreatitis Specialist Dr. Bramod Garg Nakamadili, Dalei Hili Amatin Gazat Gagazahi, Zam Henda Kamang Hina, Kamadaya Maram Ngasaya da Hanga. Kazam Mang Maningla, Chirup, La Tobacco Products Shikajin Hinala, Jigata Gagazaling Saga da Hangsanga. Manipur di shortly Shim Johog High Machine Wing Ajaili 40% now Shinauna. Maramhi Manipur Commission for Protection of Child Rights, MCPCR Chairman, Kesham Pradip Kumar Hangda, Manipur we displaced Tinghang Turuping Ajaili 40% now Shinao Zangaji. Mawansa High Senior Journalist Kellen Tokjomwi, 64th birth anniversary Kamayon Ling Soda, Kanithang with Child Rights Kala, Legal Reporting Workshop Rumiya. Chili Pradip Kumar na Maduida, displaced national Bingli Sazuda claim Maramli, media coverage Matada Makamiwi, Ninga Creek Pongshoka. MCPZR Ina, Manipur State Legal Services Authority, MASLSA na, sponsor Samida, Kellen Tokjom Trust, KTT na, Workshop G Manipur Breast Club Li Makok Mia.
Kala pau kamili jalt rights li kayakha shidakar saya da Pradip Kumar na hangsanga. Pau kamili dui matha kamei shijin khawai orphan la orphanage majila children's homes de shigajin higatahi shur khawai kasat sanga. Ana kahang Manipur Sarkar li jalt rights policy misang haira ka implement masarang da parami state sarkar na yang sang kami MCPCR gathana jina bo haira. Ladlida ajui kamadaya bauping. Arui hon cybercrime digital arrest shock da khalei maramli yarui na ngashar khawai Prime Minister Narendra Modi na kasat haira. HACW ADC Tuitakli Kukizo Council na makamaya pong shock haira. Separate administration mamirang lakha eina dangda ADC elections la committee members kakabangli ngasungra chi haira. Ajui pau hili ngajang haira. Pau ngana da khalei Nathum saikorali ringapaka la kama haya zimik show nga sa no.